Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa semua pun sedia maklum mengapa saya ada di sini. Ramai pun pihak-pihak yang nak saya mengambil seolah-olahnya tanggungjawab sepenuhnya dengan apa krisis ataupun isu yang sedang berlaku dengan bola sepak tanah air berkenaan dengan 7 pemain yang digantung oleh FIFA. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sila ambil peluang sepenuhnya untuk tanya saya kronologi, situasi semasa ataupun apa cerita sebenar dan sebagainya. Ini adalah peluang anda. Sila mulakan. Terima kasih. Saya teruskan sidang media ini dengan memberi laluan kepada pihak media untuk bertanyakan soalan kepada Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor. Yes. Ingin saya ingatkan, sebelum bertanyakan soalan, saya mohon pihak media untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan minta juga beri peluang kepada rakan media yang lain untuk bertanyakan soalan. Silakan. Mike, jalan nak? Kena bagi mic lagi satu lah. Mic dia tak jalan. Maybe use this one. Huh? Boleh? Oh. Yang ni boleh pakai tak? No, yang ni boleh pakai? Ke yang ni media punya? You can use this one. Selamat petang, Tuanku. Yes. Just nak dapatkan konteks sebelum kita bermula sidang media ni, Tuanku. Sidang media ni logo FAM, tapi Tuanku berada di sana. Jadi nak just tahu. Pardon? No, sidang media logo FAM. Yes. Tetapi Tuanku berada di sana. Yes. Jadi just nak tahu konteks supaya we understand the rules. Why am I here? Better. Yes, Tuan. Okay. I'm here because when saya pihak FAM, this was a few months back, ingin saya punya involvement in the national team project, I decided to say yes, whatever they need, my support, whether it is in terms of infrastructure, connectivity, budget dan seterusnya. Because I feel pasukan kebangsaan is very dear to us, di mana bagi saya semua sekali affiliates ataupun orang-orang yang involved dalam bola sepak tanah air perlu memainkan peranan masing-masing untuk membantu pasukan kebangsaan dengan segala aspek. Tak kisahlah aspek pembangunan bola sepak, liga yang lebih kompetitif, pemain-pemain yang lebih berkualiti, termasuk dengan infrastruktur sukan yang boleh digunakan dengan lebih positif. So that is the reason why I'm here. Saya tak ada apa-apa jawatan, tetapi saya sedia membantu jikalau pihak FAM dan juga siapa yang berada dalam industri bola sepak tanah air ingin saya memainkan peranan atau memberi bantuan seterusnya. So that is why I'm here. So regarding this project on this national team football, I did support Football Association of Malaysia by convincing the government to give a budget. That budget kepada pasukan kebangsaan, which mean increase of allowances for national team players whenever they go for national duties. And that is the budget. Staff, coaches dan seterusnya. Government was kind enough to trust FAM with that particular project and assist them financially. And that is how it all started with the pasukan kebangsaan punya project, because we realised there was lack of funds. I helped to get the funds, government bagi, and here we are today. Okay. Tuanku, but is there anything in black and white to state your role in this capacity? Well, I don't think I need a role. I have the best facilities in the country. If the Football Association of Malaysia, I'm part of the industry in this country, if they are a national team and they need an assistant or they need my support and whatever way I can support them, I should.
because saya terikat bertentang budi kepada pasukan kebangsaan, because I'm in the same football industry. So therefore it is more of assistant, but there is no role in what I do. Tuanku, you just rightfully pointed out that you're part of the sporting ecosystem as well. Part of the sporting Yes, ecosystem, you're yes. the owner, the direct owner of Johor Darul Takzim. Yes. Successful team, but noble as it may sound of your good intentions, isn't this a conflict of interest? I don't think it's a conflict of interest, because I think everybody should be assisting FAM in the same way, whether it is other clubs or other affiliates. Now, conflict of interest, what is the conflict? What interest can I have from the national team? The national team, by getting involved, is a burden itself, because anything goes wrong, people will hold you accountable. But I'm doing it out of goodwill. It's my relationship with all the people inside FAM dan juga dalam bola sepak tanah air. So in my personal opinion, maybe you have a different opinion, you can see this as a conflict of interest, but in my personal opinion, it's not a conflict of interest. It's assisting and being noble and part of the football industry in this country. Okay, Tuanku, if that's the case, why don't come back to FAM, be the president? Well, because the FAM already have a president. I was there before, and I feel in terms of my time, I cannot be 24 hours, 24/7 because of all my other official duties. Therefore, we trust that other individual are qualified and they can run the Football Association of Malaysia better, because a president need to be full time. And I think Datuk Hamidin at that point when he was the president did a very good job, because he was 24/7, whether it was with the youth team or the senior team. And I have a lot of other responsibilities, so obviously I cannot be there, and plus I am not even interested to be there. Okay, Harish. Next. No, please ask more. Okay. Dia belum habis lagi. Jangan next dulu. Ada Kalau siapa-siapa belum habis, jangan next. Okay, Harish. Okay, I would love to. Okay. Yes. I think Haris, you could ada first after that we pun back to Haris. No, tak. Bagi dulu, continue dulu. Orang belum habis. Okay. Actually, you mentioned, let's go back to the fact that why we're having this press conference. Yes. Sidang media ini adalah berkenaan dengan isu yang berkenaan dengan FIFA. Yes. Ya. Tetapi pada Januari yang lalu, Tuanku ada muat naik posting Betul. di social media yang menyatakan bahawa ada 6 ataupun 7 Yes. pemain naturalisasi Yes. ataupun heritage yang akan dibawa masuk. Jadi persoalan saya ialah, siapakah yang memberitahu Tuanku berkenaan dengan pemain-pemain tersebut? We have tons of agents with at least 27 players. A lot of agents. Saya bukan directly in touch. One of the one who's in touch is also Tengku Muda Pahang, that also introduced me to check up other few players. And I said, look, everyone, whoever have any info, whether it's agent or scouting, please give FAM the detail. When they give 27 to 28, if I'm not mistaken, pemain, hanya 7 saja yang lulus. And that kelulusan is by JPN punya system. Yang lain tak lulus. So, of course, I did not go into detail berkenaan dengan benda tu. I said, okay, good enough. Kita ada 7 pemain. And that's it. And of course, in the future pun, we will still look into this, because we do have good local talents here. But if we do have other players who are playing in better league ataupun a better level, and if they want to represent their country, I feel that is only natural in the best interest of the performance of the national team. And Tuanku, one last question. There was a lot of blame game that was played Yes, earlier. I did not agree. To be honest with you, saya rasa pergantungan terhadap Secretary General FAM tidak patut. I do not agree with it. I feel in this project ramai yang terlibat dengan projek FAM, membantu FAM, tak kisah dalam scouting pemain ke ataupun apa-apa saja cara. Bagi saya semua patut memikul tanggungjawab ini dan take responsibility, including the CEO, including everyone. So, to be honest with you, I am not interested to play the blame game. I don't think Secretary General pun patut kena hukum. I feel semua orang yang bertanggungjawab ataupun involved should take responsibility. And therefore, we are here to find a solution. What is the best solution for the national team? So I'm not interested in blaming anyone, but I do want to find a solution on how we can resolve this matter. Granted, Tuanku, but I was referring to prior
what do you call the FIFA's detailed explanation, to which you had mentioned that someone in New York yang Someone in New York. yes. Well, because to me, I was informed by AFC when I asked, because after we won against Vietnam, apparently there was a complaint, but that complaint I am not aware by who. But when I asked AFC confirmed to me that complaint did not come from Vietnam FA. Tapi hari itu di sidang media FAM, Someone from Vietnam, but not FA. So we do not know. It's not the Vietnam punya sekjen, it's not the president or whatnot. That was what I was told. Jadi bagi saya ia adalah quite aneh, to be honest, that FIFA would even entertain anybody, because I bet you there's a lot of complaints out there by whoever, tetapi for FIFA to even entertain dan go till that extent, saya rasa a bit funny, to be honest with you, because bukannya Presiden Vietnam ataupun Vietnam punya Secretary General of whoever from the FA. That was what I was told by AFC, so you can check with them also. But yeah, so that's it. Thank you, Alish. Okay, Vina. Assalamualaikum. Selamat petang. Okey, Tengku Fina Nasrum dari Astro Arena. Saya nak bertanya tentang, boleh tak Tengku sahkan gaji pengurusan NT dibayar menerusi peruntukan yang diberikan oleh pihak kerajaan? Adakah itu betul? Gaji pengurusan national team. Yes, national team, kerajaan memberi bajet kepada FAM, lepas tu of course FAM yang maintain the national team. Straightforward. Yes. Okey, berbalik kepada motivated decision yang dikeluarkan oleh FIFA tempoh hari yang mengatakan berlaku perubahan dokumen asal melibatkan tempat lahir atuk dan juga nenek kepada pemain-pemain yang terlibat. Jadi boleh tak Tengku berikan sedikit penjelasan lah sebenarnya apa yang sedang berlaku ketika kita melihat ini sebagai situasi yang berbeza? Well, of course saya membantu dengan cara apa yang saya boleh bantu. Tetapi when it comes to detail dokumen, saya ini bukan kerani. So, jadi apa technicality di situ di mana FIFA mengatakan kita forge, I don't think that is true. Itu my own opinion lah. Saya rasa that is why kalau kita tengok pada hari ini, FAM is still fighting for the rights of the 7 players to represent the country, because everything dengan dokumen yang sah provided by the government. Tetapi I believe there was a technicality wrong submission masa kita submit the paper. Itu pasal mungkin GS digantung kerana dia yang bertanggungjawab atas apa yang kerja in the administrative area in FAM. If that is my belief, I did not go into detail. But macam mana yang saya katakan tadi, mungkin there is a wrong error technicality in terms of bila kita submit the papers. But when it comes to legitimacy and integrity, mereka adalah rakyat Malaysia, and I believe that is kita punya kedaulatan dalam negara kita, kita punya perlembagaan, di mana saya rasa kita tak patut mempersoalkan, because everything is legit, done properly by the government. Kalau kita tengok pun sebelum tu pun benda tu dah diluluskan pemain-pemain ni untuk bermain at that time. So saya rasa semua orang telah membuat kerja terperinci masing-masing, whether it is kerajaan, whether it is FIFA, untuk meluluskan pemain-pemain ni main, and then suddenly the problem comes later. And that is the current scenario. Itu yang benda yang sedang berlaku pada hari ini. Tetapi ini juga saya ingin mengatakan, saya rasa FIFA tak akan tukar dia punya keputusan. Cuma kalau dia tukar pun mungkin diringankan sikitlah hukuman tersebut. Kemungkinan, I think dia orang akan fine Football Association of Malaysia, maybe national team as well, ataupun deduction of point, and ban pemain-pemain tersebut. Berapa lama mereka akan ban pemain tersebut, itu kita tidak tahu. Tetapi walaupun apa keputusan itu, pihak lawyers in national team, I think will also, macam mana yang saya katakan, kita di sini bukan untuk salahkan mana-mana pihak, tetapi untuk mengambil tanggungjawab sepenuhnya, cari jalan penyelesaian macam mana kita nak selesaikan masalah dan isu ini. And I think maybe if kalau dengan FIFA after kita punya after kita dah submit kita punya appeal, and then obviously if keputusan itu still stay sama, we have no choice but to go to CAS. But
To say that the players forged, I don't think it's true. I don't think it's true at all, because the players tidak tahu apa-apa pun. Dan bagi saya, if the players is not involved, takkanlah mereka kena gantung 1 tahun without any football activity. Itu habis periuk nasib mereka. But anyway, rule is rule, the law is the law, and we just have to fight. Selagi apa yang kita ada, kalau kita rasa kita benar dan kita yakin dengan apa-apa yang kita ada, dokumen-dokumen yang sahih, kita tak patut duduk diam. Kita patut melawan dalam segi undang-undang sebaik mana yang kita patut. Itu pandangan saya. Tengku, berbalik pada kenyataan Tengku tadi, ada menyebut tentang kemungkinan tidak akan berlaku pengurangan ataupun perubahan keputusan daripada FIFA. Okay? Yes. So, keputusan itu mungkin akan memberikan impak yang besar kepada Pasukan kebangsaan. pasukan kebangsaan, di mana Tengku ada bercetus pada revolusi bola sepak kebangsaan ketika ini. Dan adakah kita sekarang ini perlu bersedia sebarang kemungkinan bahawa revolusi ini adalah gagal apabila berlakunya pemotongan enam mata? Untuk panggil benda ni satu revolusi, awak yang melabelkan benda ni revolusi. Saya tak pernah cakap benda ni revolusi bola sepak tanah air. It was the media who labelkan benda ni satu revolusi bola sepak tanah air. Right? So, I never said it, no one ever said it. I only assist the national team and sahabat-sahabat saya yang berada di dalam FAM dan juga in the football industry, including all the affiliates. So, saya rasa tidak gagal, because we can see, kalau you want to talk about football aspect only, kalau awak tengok structurally, you can see the structure of football under Peter. Dulu kita pun tak tahu apa identity football kita. If you want to talk about football in general, today you can see a formation, you can see a structure in terms of compact, in terms of counter attack, in terms of defense. There is a structure. Pemain-pemain tidak keliru how to play. They know a system, they focus towards the system. Itu dalam segi bola sepak. Right? So, in terms of improvement, technical ataupun tactical, I see there is improvement. If you want to talk about training yang lebih organised, termasuk dengan one of the best doctors in the world, Dr. Craig, lebih berjaya. So, dalam segi aspek tu, dalam segi semangat pemain, di mana pemain pun dapat increase of their allowance, pun kita tengok, you cannot say all that is gagal just because you have an issue of these 7 pemain. Bagi saya, pandangan saya, kalau tanya saya sendiri, I will fight for these players, because mereka adalah rakyat Malaysia dan mereka berhak untuk mewakili negara mereka. We cannot decide what's going to happen, apa FIFA akan decide, but we are going to fight. Dan instead of salahkan A, B, C, FAM atau siapa-siapa atau pemain terus seterusnya, saya more interested to cari jalan penyelesaian. How do we resolve this issue? I'm more interested in that rather than just pointing fingers. Itu bagi pandangan saya. So now, macam mana yang saya katakan, kalau kerajaan dah cakap dokumen-dokumen tersebut itu sahih, I don't think saya sebagai rakyat Malaysia nak mempersoalkan the integrity of ataupun the sovereignty of my country. Kalau awak nak cakap those document ataupun mereka tak sah rakyat Malaysia, then what makes you think that kita ni semua sah rakyat Malaysia kalau kita boleh mempersoalkan mereka? That is bagi pandangan saya. Tengku, mungkin Tengku boleh bagi garanti kepada kita sebab perjalanan kita untuk era bola sepak kebangsaan yang baru saja bermula. Apabila berlakunya hiccup seperti ini, adakah kita akan teruskan lagi selepas ini? 100%. Why would we stop, Finas? Why would we stop? Mengapa harus kita stop dengan pembangunan bola sepak kita? Now, ramai orang, pihak-pihak media yang dekat sini yang sangat bijak. Awak dapat pengalaman dalam industri bola sepak, termasuk Haris Diol. Saya kenal Haris Diol daripada 2013, sebelum saya mulanya era JDT. You all are very intelligent people amongst the media, especially in the football punya industry. You know very well the problem of football. Bagi saya satu, masalah bola sepak dalam negara ni apa? You know very well. Misuse of funds. Untuk ada orang-orang yang tak layak berada dalam industri bola sepak. Salah guna kewangan, fasiliti-fasiliti yang tidak cukup, gaji bayar 4 bulan, lepas tu tak bayar lagi 3 bulan. That is the actual problem of Malaysian football. Is our football integrity, is the passion towards football. Not apabila kita cuma cari satu solution untuk improve. Yes, dalam national team, this is the way to improve dalam jangka masa pendek.
Jangka masa panjang kita adalah pembangunan bola sepak, akar umbi. Now give me only one answer. Berapa ramai klub yang bertanding dalam negara ada akademi daripada bawah 12 tahun? Berapa banyak? Tak ada. So what is your contribution towards Malaysian football? Now, berapa banyak pasukan yang bertanding dalam Malaysia yang ada facilities, pusat latihan dan seterusnya? Tak ada. How many teams yang participating in Malaysia contribute MA ranking for pasukan kebangsaan? None. How many teams? Pernahkah anda ada satu pasukan yang mewakili Malaysia and ada ranking top 10 in the whole of Asia? Mewakili negara? None. Number 1 in Southeast Asia. Pasukan mana? Klub mana? Dan daripada mana? Negara mana? So when you say contribution towards football, senang untuk mengkritik, oh bola sepak Malaysia gagal, oh bola sepak gini, bola sepak problem. 30 tahun sebelum saya ada dalam industri bola sepak, mana duit TV rights kepada pasukan-pasukan yang bertanding dalam Malaysia? Where was the money of the TV rights before saya masuk dalam industri bola sepak? So if you want to say what we are doing is a failure, no, it is a hiccup. Bagi saya, setiap hiccup tak semestinya kita patut berhenti, kita patut teruskan. Selagi benar, kita teruskan dengan apa cara pun untuk meningkatkan pasukan kebangsaan, termasuk dengan industri bola sepak tanah air. So today, apabila kita ada meeting dengan MFL, memberi satu solution di mana KBS memberikan bajet untuk semua pasukan yang bertanding dalam negara ada padang yang canggih, yang bagus dengan saluran air seterusnya. Ada juga pasukan yang ambil duit tersebut untuk betulkan bilik air instead of buat padang. Adakah itu kegagalan FAM? Senang untuk kita tuning jari kepada FAM, senang kita blame FAM. Oh, punca bola sepak Malaysia gagal ni pasal FAM. Tetapi sedangkan yang bertanding ni, yang bertanggungjawab dengan setiap pasukan-pasukan yang bertanding, kenapa tak ada orang salahkan mereka? Ataupun kenapa tak mereka salahkan diri sendiri? Pasal salahkan FAM adalah benda yang paling senang untuk menutup kegagalan sendiri ataupun kegagalan masing-masing. Senang. Oh, FAM buat ni, FAM buat tu. Sedangkan awak yang misuse of funds, sedangkan awak yang tak bayar gaji pemain, sedangkan awak yang tak spend those money for football facilities. So, jangan tengok kepada pasukan kebangsaan saja dengan apa yang sedang berlaku hari ini. Tengoklah dengan gambaran yang lebih besar. Apa yang terjadi dalam bola sepak tanah air ini. Let's say tak payah pergi jauh, kita tengok 10 tahun aja. Pasukan Pahang dah tak ada lagi. Pasukan Kedah dah tak ada lagi. Perak dah main division mana? What happened? So, that is why saya cakap, kalau nak tengok lebih luas, football in this country is not in a good place. Letaklah berapa banyak duit pun. Kalau besok saya cuba beri cadangan kepada FAM kerajaan Malaysia, ataupun dengan syarikat-syarikat yang besar di dalam negara yang boleh membantu ataupun memberi sumbangan, contoh Petronas boleh bagi Juventus, kenapa tak boleh bagi 2 juta, 3 juta, beratus-ratus million for Formula 1? Kenapa tak boleh 2 juta, 3 juta kepada setiap pasukan yang bertanding dalam negara, termasuk dengan syarikat-syarikat besar yang lain? Tetapi kenapa? The issue is not getting the funds. The issue is apabila duit tu dah ada dalam tangan pasukan-pasukan yang bertanding. That is the issue. That is the real issue today. So that is why saya katakan, this is not kegagalan. Bagi pandangan saya peribadi, this is a hiccup which we will have to fight. We have no choice. Takkan kita nak surrender, takkan kita nak tunduk. Berani kerana benar. Kita dah ada legit document. Walaupun dalam technical era, FIFA boleh membuat satu keputusan apa dia nak buat, itu adalah kuasa dia dan juga dia punya SOP. But we have to fight. If we have to fight this thing seberapa banyak, seberapa lama, we have to fight it. Pasal bagi saya tak adil juga kita tinggalkan pemain-pemain ni macam gitu saja. Kerana kita boleh lihat dengan mata kita sendiri, semasa mereka mewakili negara
diorang punya komitmen, diorang punya semangat, and it gave us point, memberi kita, membantu kita untuk dapat point. So bagi saya, if they are our soldiers, we shouldn't leave them behind. We should stand by them. Itu bagi pandangan peribadi saya. Tunku, berbalik kepada kenyataan Tunku tadi berkenaan dengan GS kita. Apabila Tunku mengatakan tidak perlu, ini bukan masa untuk menuding jari dan sebagainya. Betul. Adakah bergantungan GS akan ditarik balik? Itu saya tak tahu. Itu atas FAM. Atas FAM kalau dia nak buat apa-apa investigation, tu kuasa mereka. But bagi pandangan peribadi saya, bagi saya tak patut. Walaupun dia orang kata okay, he's the General Secretary dan administration kerja di bawah dia, dia patut bertanggungjawab. In my opinion, saya tahu ada technicality punya issue during the submission, but saya berharap dia tak akan kena gantung lama. Itu saya punya harapan. Kerana di sini saya nak kami gunakan ruang ini, energy ini, untuk kami cari how to selesaikan this particular issue. Semua orang kena brainstorm, semua orang kena memberi pandangan masing-masing untuk selesaikan benda ni. Termasuk kalau nak dia kena gantung, terpaksa gantung semua orang. Tak adil dia seorang aja kena. You have to gantung, tak kisahlah, dengan CEO, dengan siapa-siapa saja yang terlibat. Dan itu adalah pandangan saya. Dan jikalau ia membantu bola sepak, penyokong bola sepak tanah air untuk tidur malam, nak salahkan saya, by all means silakan. Saya terima dengan hati yang terbuka. Thank you. Terima kasih. Soalan saya tanya lagi. Terima kasih, Vina. Adam. Selamat petang, Tunku. Adam Zamri from the staff. Yes. Tunku, when these 7 names are referred to you beberapa bulan lepas, tidakkah Tunku merasa janggal sebab diaspora Malaysia kebanyakannya tidak berada di Atlantik, kebanyakan mungkin berada di Europe, Oceania, but To be honest with you, because of the national team interest, I don't care where they come from, whether they come from Africa, whether they come from Antarctica, saya tak kisah. Saya just the focus on to get players yang ada berdarah Malaysia, mewakili pasukan kebangsaan, yang boleh membantu pasukan kebangsaan. So I don't feel muskil atau nak tanya detail and this and that. That was not my interest. Pasal benda tu dipatut berikan kepada pihak kerajaan. Pihak kerajaan kena buat kerja dia. And after that, kalau kerajaan cakap no, yang ni tak layak, dan tak layak, kita terpaksa terima. Itu pasal yang saya cakap, dalam 27 ke 28 pemain ataupun yang dibawa forward oleh macam-macam orang, hanya disetujui saja yang layak. Dan FIFA pun luluskan during the first game and the second game. okay, Tunku, some of that daripada 7 ni merupakan pemain-pemain JDT ketika ini sedang digantung dan Yes. keputusannya. So in the meantime, apa nasib mereka di bawah JDT, dan katakan lepas 30 nanti the result is not Well, helping us? they cannot be in any football facilities. They cannot terlibat dalam any football activity. Kalau dia nak buat latihan, itu dia boleh buat latihan kat rumah dia, dekat gym apa benda sebagai peribadi. But that will affect us, but I don't care. Like I said, mereka dah membuat satu pengorbanan. Mereka dengan niat murni mereka memain untuk pasukan kebangsaan dengan ikhlas. Therefore, bagi saya sebagai penyokong bola sepak dalam tanah air ini patut memberi mereka full support. I'll stand by them no matter what. Last question for me, Tunku, sebelum ni Tunku ada one yang ke depan dalam projek untuk mendapatkan pemain-pemain ni. Tunku Muda Pahang tak disebut pun. So suddenly semalam satu press release dikeluarkan oleh Tunku. Well, I think dia terpanggil pasal dia pun ada involvement. In fact, saya dengan Tengku Muda pun memang bukan saja membantu pasukan kebangsaan, tapi dah banyak kali dengan Matt Davis, Sumare dan seterusnya. So not only him, I think ramai yang terlibat dalam this project pasukan kebangsaan. So I think he come forward, maybe dia because he feel quite responsible atas apa yang sedang berlaku. Tetapi saya pun, macam mana yang saya katakan tadi, kita di sini bukan untuk menuding jari ataupun salahkan mana-mana pihak. Semua kena ambil tanggungjawab tersebut, termasuklah saya. Thank you. Terima kasih, Adam. Okay, Harish, Tunku.
thank you for reminding me of our chat in 2012. And I would like to go back to that conversation, Tuanku. And Tistel is no longer there. Yes. I asked, people tend to dislike politicians or royalty in sports, and you gave me your reply, Tuanku. Dan baru tadi, sebentar tadi, Tuanku pun kata alah sama dengan apa yang Tuanku beritahu saya 13 tahun yang lalu. Persoalan saya ialah memandangkan berdasarkan pada apa yang Tuanku telah menyatakan tadi, dan nampak gayanya FAM tidak mampu melakukan tanpa bantuan Tuanku. Saya balik kepada soalan, dan Tuanku asyik menyatakan we, iaitu kami, di dalam segala perbualan Tuanku. Baliklah ke FAM. Balik ke FAM. No, why? There's a legit reason for me asking this, Tuanku, kerana at least there is accountability, and at least we know the structure. Because right now, Tuanku, if I may, the structure seems a bit I don't know what's the correct word to call it. Tak pasti, kerana tiba-tiba CEO menyatakan ada 3 entiti, lepas tu beliau menyatakan bahawa clarify hanya ada groups dan hanya ada satu, iaitu FAM. Lepas tu ada pula peranan Tuanku. Tetapi hari ini kita memberi sidang media, dan Tuanku pula yang berada di sana, dan bukannya seorang pun. Saya berada di sini kerana because majority of, kalau kita tengok suara-suara yang ada, especially pecinta bola sepak tanah air, want me to be accountable. That's why I'm sitting here. So saya pun tak adalah tolak, okay, you have to do this, you have to do that. I mean, if that I'm here because of saya rasa terpanggil, that I have to share whatever information I have, ataupun apa dengan current status yang sedang berlaku. That is why I'm here. That's it. Because kalau penyokong-penyokong nak dengar daripada saya, which ramai yang request nak dengar daripada saya sendiri, well, here I am. That is why I'm here. I'm not here because of saya ada capacity ataupun saya ada jawatan. Saya ada di sini kerana saya terpanggil, kerana ramai yang nak dengar daripada mulut saya. Dan juga macam mana yang saya katakan tadi, kalau ramai, untuk memuaskan hati orang lain nak dengar daripada saya, that is why I'm here. You see, I don't have anybody here. It's just me. Tuanku, tadi Tuanku menyatakan bahawa, and seperti diketahui umum, kebanyakan state tidak mempunyai akademi. Development di peringkat akar umbi sangat-sangat buruk. Even baru-baru ni awak boleh tanya Penang sendiri. Ni ada bukti di situ. For example, Penang FC does not want to give money for pembangunan Penang FA. Who helped him? No. But I've been helping football teams since 2013. So, thank you for saying that, Tuanku. Because my question is with regards to that, aren't you spoiling them? I am trying to help Kuala Lumpur, you've helped Pahang, I believe. You are helping Penang now. Selangor, 2 years in a row when Datuk Subhan was there. Yeah, you're spoiling them, Tuanku. Yeah, but what to do? Because if I do not keep the engine going, there goes football. I have no choice. That is out of my generosity lah. But like you said, spoiling them, you are right. And I hope one day akan ada syarikat-syarikat besar ataupun businessman who wants to melabur dalam bola sepak. I hope one day they will come. Itu yang saya punya harapan, because that is the only way to sustain football in this country. And I hope that one day will come. It's tough, but I hope one day they will come. Thank you, Tuanku. Thank you. Thank you, Harish. Syazwan. Assalamualaikum, Tuanku. Syazwan daripada Harian Metro. Okay, Tuanku, saya ada soalan, Tuanku. Sekarang ni, Tuanku, boleh dikatakan antara individu yang boleh dikatakan dipersalahkan lah oleh pihak-pihak tertentu. No problem. Berkaitan dengan masalah yang berlaku. Saya dah dipersalahkan dalam bola sepak 13 tahun dah. This is nothing new for me. Okay, Tuanku, lihat situasi berkenaan, adakah dia melemahkan Tuanku ataupun tidak akan menjadikan Tuanku lebih strong dan akan melawan? Saya rasa memang tidak. Dah 13 tahun macam-macam saya melalui dalam bola sepak, tak pernah ada satu kali pun ia menjatuhkan semangat saya. It's just genuine love for the game, for the sport itself, to tengok the sports berkembang. That is my passion towards football. Tak kisah domestically ataupun internationally, kan? Jadi untuk dipersalahkan, like macam mana yang saya katakan tadi, kalau ia membantu anda untuk bertidur lena setiap malam untuk salahkan saya terima dengan hati terbuka. Ada satu soalan yang sensitif lah, sering dikatakan adalah bila anak raja memimpin ataupun
involve bola sepak ni akan menjadi keadaan tu sukar untuk meluahkan atau mengkritik. So tuanku boleh beri pendapat sikit tuanku? Bukankah saya dah dikritik begitu lama? Semua portal sukan, semua jurnalis-jurnalis dah kritik saya daripada saya presiden, sebelum saya presiden, sampai saya jadi presiden, dan sampai sekarang ni. Tak pernah pun saya tengok ada orang masuk jail. Saya selalu kena kritik daripada dulu. Kalau dalam social media boleh katakan berjuta kritik saya. Tak ada masalah. Siapa-siapa saja boleh kritik. Tapi macam mana yang saya katakan tadi, saya punya interest bukan untuk layan orang yang kritik. Saya punya interest adalah tengok siapa yang memberi sumbangan kepada bola sepak tanah air. Itu saya punya interest. Dan like saya cakap, saya nak cari solution, sentiasa solution, macam mana nak memperbaiki. Now, kalau orang yang mengkritik, bukan nak kata apa pencapaian lah, tetapi apa sumbangan mereka kepada bola sepak tanah air. Itu je saya nak tahu. Kerana selalu saya disoal. Tetapi kadang-kadang saya pun suka tanya soalan tu juga. Cakap memang senang, but what have they done for Malaysian football? Itu bagi pandangan saya lah. Aku berbalik pada 7 pemain kacukan yang jadi isu sekarang ni. So sekarang ni menjadi persoalan, kenapa dia punya susu galon tidak dipublish ataupun tidak didedahkan pada umum seperti yang pemain heritage sebelum ni. Pemain heritage sebelum mana? Seperti Jongkus, Wow. Davis, kita tahu dia punya susu galon, tapi Kalau kita tujuh tengok, orang kita tak tahu. kalau kita tengok Akta 299 Section 10A, okey, peruntukan khas mengenai pendaftaran kelahiran. Walaupun peruntukan bahagian ini, pendaftar besar boleh jika dia berpuas hati dengan bukti yang dikemukakan kepadanya bahawa suatu kelahiran telah berlaku, menyebabkan kelahiran itu didaftarkan dengan memasukkan ke dalam suatu daftar butiran mengenai kelahiran itu. That is kuasa budi bicara from JPN. Kalau dia rasa bukti itu adalah cukup, dia boleh memberi kerakyatan. Macam mana juga dia boleh memberi kerakyatan kepada awak dan saya dan siapa-siapa yang ada dalam bilik ni. But if you want to question your own system, your own integrity dalam kerajaan ataupun your own sovereignty, be my guest, please do it. Bagus, last question. So lepas ni adakah tuan-tuan akan menghentikan program atau pencarian pemain heritage di luar negara setelah berlaku apa yang berlaku sekarang ini? Mana-mana football club owner ataupun yang berada dalam bola sepak Malaysia, setiap pasukan yang bertanding, tak kisah daripada FA ke owner ke CEO, jikalau mereka ada information, kalau mereka ada agent dan information mana-mana pemain kacukan Malaysia yang boleh mewakili negara, the right thing to do is to go to FAM. FAM kena beri apa-apa detail yang FAM ada kepada kerajaan JPN. Selepas tu JPN dan FAM will decide. Tak kisah saya, siapa-siapa saja. Tetapi untuk membantu pasukan kebangsaan dalam setiap aspek, yes, saya tak akan berhenti. Terima kasih tuan. Terima kasih Syazwan. Ada lagi? Okey, Fina. Oh. Sina, awak baca Twitter apa orang suruh cakap, is it? Oh, okey. Okay, alright. Sebab saya masih lagi belum berpuas hati dengan apa yang saya dapat pada hari ini. Saya sekali lagi nak bertanyakan soalan yang hampir sama. Yes. Berkenaan dengan surat beranak asal yang didapati oleh FIFA tidak sama dengan apa yang kita hantar. This is where saya cakap tadi, it is a conflict, a dispute orang kata. Because kita ada all the documents. So that persoalan kita tak boleh musaai macam mana, kenapa FIFA, why do you have this, why do you have that? Pasal kita ada all the documents here. So bagi saya, our document is legit because it datang daripada kerajaan sendiri. And that is kita punya stand. So what FIFA has and what kita ada, then we have to fight it, because macam mana yang saya katakan, mereka adalah rakyat Malaysia dan mereka berhak dan layak untuk mewakili negara mereka dengan sijil-sijil yang dah diluluskan oleh FIFA. Oleh pihak kerajaan. Tengku, ini bukan pertama kali kita cuba untuk mendapatkan khidmat pemain heritage. Sebelum ni pun kita ada seperti Sumareh, seperti Jongkus, bukan Sumareh, Jongkus. Sumareh is a unique issue Ya. So Sumareh bukan
dilahir di sini. Mak bapak pun tak lahir sini, atuk pun tak ada, apa tak ada. Okey, betul. Beberapa pemain heritage kita beberapa kali sudah bermain untuk bersama dengan pasukan kebangsaan. Yes. Tidak ada sebarang isu. Tetapi apabila melibatkan 7 pemain ini, kenapa berlakunya isu-isu seperti ini? Seolah-olah seperti pihak yang menguruskan dokumentasi ini tidak memiliki sebarang pengalaman. Itu saya tak tahu. Itu awak kena tanya administratif yang ada dalam FAM dan mekanisme how does it work. Itu saya tak tahu. I am not in FAM. Saya bukan dalam admin ataupun the one yang buat all this document. So, like I said, setahu saya ada wrong ataupun technicality dalam submitting the papers. But apa yang saya difahamkan juga, there is no falsification lah. So, itu yang the current status sekarang ini. Segala urusan adalah daripada FAM, bukan daripada pihak NT. Of course, because FAM yang membuat all the paperwork. NT is just menjaga the training program, perlawanan-perlawanan, friendly matches ataupun di mana nak buat friendly matches dan seterusnya, and that's about it. Tunggu, seperti mana kita tahu, kita perlu memenuhi syarat FIFA terlebih dahulu sebelum hal itu dipanjangkan kepada JPN. Adakah kita maklum tentang keturunan ketujuh pemain ini, sama ada legit ataupun tidak? Of course, FAM forward to kerajaan memberi kelulusan, baru kita boleh forwardkan benda tu kepada FIFA. Itu selalu proses dia. Dan FIFA pun approve ketika itu. So how benda ni jadi satu masalah, kita tak tahu. Saya pun macam mana yang saya katakan, saya tak nak salahkan mana-mana pihak atau mana-mana sesiapa pun. But saya, dalam saya punya experience ataupun knowledge, saya cakap yang mana saya katakan benda ni agak aneh untuk badan induk sebesar itu layan orang yang bukan daripada FA membuat satu laporan ataupun komplain dan seterusnya. Kerana isu ini besar dan memberi impak yang begitu kuat, bukan sahaja melibatkan sukan bola sepak, tetapi kepada negara, integriti kita sendiri. Yes. Mungkin kalau kita keluar negara, orang akan bertanya, where are you from? We are from Malaysia. Oh, that's issue. Diorang akan ingat macam mana Timor Leste. Well, Malaysia memang famous for this pun, dengan 1MDB, dengan apa-apa semua. You don't worry. Memang orang tahu hal-hal kita pun. Tak payah nak cakap pasal football issue ni kecil kalau nak bandingkan dengan kita punya political scenario dalam negara. Lebih besar, betul ke tidak? Yeah, so but like I said, regarding this football, tak ada orang cuba mengelak, semua mengambil tanggungjawab. Dan saya believe that FAM should fight all the way, because pemain-pemain ni ada dokumen yang sah. So berbalik kepada apa yang Tunku cakap sebelum ni, mungkin tidak akan berlaku sebarang perubahan ataupun pengurangan dari segi itu saya punya jangkaan lah. Ya, jangkaan kita lah. So adakah di sini bermaksud kita perlu bersedia dengan keputusan yang beratlah daripada FIFA? Yes. Kita perlu bersedia dengan sebarang kemungkinan? Yes, tetapi itu tak semestinya kita harus tutup buku dan tunduk. Kita patut fight all the way, kerana kita fight dengan dokumen-dokumen yang sahih diberikan oleh kerajaan, satu. Yang kedua pun, benda ni baru permulaan, dan kita pun ada cita-cita untuk tengok pasukan kebangsaan to do well in terms of performance dan juga pencapaian. Well, Alhamdulillah, today your ranking is 118 from 134 dengan semua isu-isu ni. So that is a positive thing yang saya harap that we can be proud of. But bagi pandangan saya sebagai orang yang betul-betul sayangkan bola sepak tanah air, passionate about bola sepak tanah air, we're not gonna stop. Gotta keep on going. We should keep on going. Secara konklusinya, kita terpaksa prepare for worst lah. We prepare for the worst, but that does not mean that we stop. We have to keep on going until kita dapat mencapai matlamat kita, performance of pasukan kebangsaan dan bola sepak tanah air dengan secara keseluruhan. Thank you. Thank you. Terima kasih, Fina. Okay, Adam. Beberapa questions. Tunku memberikan bayangan selepas 30 hari bulan nanti keputusan daripada FIFA mungkin tidak memihakkan kita, dan FAM pun ada memberikan ini jika tidak memihak akan membawakan kes ini kepada Court of Arbitration Car Sports. Sekiranya berlaku, adakah Tunku akan menolong fund the legal proses di sana dan juga membayar denda-denda pemain sebagian daripada pemain-pemain JDT? Oh, saya pun tak tahu.
Belum ada orang hantar saya bil lagi. But jikalau saya pun kasih kerajaan pun banyak duit. Tapi jikalau FAM ingin saya membantu, I don't mind. Why not? Boleh, saya boleh bantu. Saya sedia membantu dengan apa cara pun. My second question, does these few players ada berhubung dengan Tuanku, beritahu apa mereka rasa? Saya in touch with all of them. Macam mana yang saya katakan, perhubungan saya dengan pemain bola sepak for the last 12 tahun amat rapat. Dengan pasukan, dengan pemain-pemain yang main pasukan lain pun saya rapat. International, domestic, saya rapat. Dan oleh kerana pemain-pemain ini main untuk pasukan negara, saya pun kenal mereka. Some adalah yang main dengan saya. And saya berhubung dengan mereka. Of course mereka sedih, kecewa dengan apa yang sedang berlaku. Tetapi itu tidak mematikan semangat mereka untuk mewakili negara mereka. Itu yang mereka sampaikan kepada saya. Memang dia sedih dengan keputusan yang berlaku. Dan apa ni orang kata, kecewa dengan apa yang sedang berlaku. Tetapi itu tidak memutuskan semangat mereka untuk main untuk pasukan kebangsaan. So, especially Facundo Garces, dia beraksi di La Liga di Spanyol. Yeah. Dan namanya telah tidak bersama dalam pasukan. So Yes. have maybe any words from him yang Yes, macam mana yang saya kata, from the sport side, dia kecewa oleh kerana that will affect his fitness, performance dan seterusnya. And dia pun masih muda. Tetapi like they said, dia tak salah. Dan dia harap benda ni boleh diselesaikan. And dia pun tidak berputus asa untuk lagi sekali mewakili pasukan kebangsaan kerana itu negara dia. So itu saya menghormatilah sikap profesionalisme mereka. Harish. Sorry Tuanku, I don't know whether Tuanku be the right person to jawab soalan ni. Tetapi seperti Tuanku menyatakan awal tadi, 15 juta telah diberikan oleh kerajaan di dalam bajet 2025 dan tambahan pula 15 juta daripada duit swasta. Ini merupakan duit rakyat dan I don't know your proper role per se, tetapi adakah national team mereka menjawab kepada Tuanku, dan if yes, No. adakah audit 15 juta tambah lagi 15 juta akan dibuat di sama ada di parlimen ataupun akan diungkaikan di I think that is between the government and the Football Association of Malaysia. So siapa yang memegang duit tersebut? Kerana sepatutnya FAM, betul? Yes. Dan so FAM is basically the bosses of Rob Friend, of the Yes. whole team, correct? Yes. Okay. Terima kasih Tuanku. Yes. Okay, Fina. Berkenaan dengan 7 pemain yang terlibat dengan isu ni, bagaimana nasib mereka? Sebab mereka Itu bergantung daripada klub-klub mereka. Itu bergantung kepada FIFA, macam mana nasib mereka. Sebagai pemain profesional, saya rasa pun mereka akan ada inisiatif sendiri to maintain their fitness level. But macam mana yang saya katakan tadi, kita terpaksa, aku dan terpaksa terima dan tengok apa keputusan FIFA In term of selepas ini. kelangsungan kehidupan mereka, adakah kita tunggu mengambil tanggungjawab untuk pembayaran gaji mereka bulanan ataupun macam mana? Buat masa ni tak ada perbincangan berkenaan itu. Kita just tunggu keputusan apa yang ada oleh FIFA. Dan after that, I think FAM pun akan mengambil kes ini mungkin ke KAS dan tengok macam mana kita boleh membantu mereka daripada situ. Aku saya tertanya, siapakah ejen yang terlibat dalam pemilihan 7 pemain? There is at least 60 to 70 agents, different agents. So you have one yang saya tak tahu siapa ejen yang Tengku Muda pakai. I know one maybe, or two. But saya rasa ramai lagi ejen yang ada yang memberikan pemain-pemain ni kepada Tengku Muda. Dan Tengku Muda pun recommend to FAM, inform saya, dan that is how I know this player is going to play for national team ataupun ada lagi pemain-pemain ke tak. And that is it. Because I think scouting network is huge, besar scouting network. Tetapi macam mana yang saya katakan, ramai orang recommend macam-macam. Dalam 28 pemain, 7 ni aja yang JPN luluskan, kerana yang lain tak ada kaitan atau something like that. Thank you. Ada? Tak ada. Tak ada. Okay. Tu ada lagi lah, Datuk. Ada lagi belakang ni. Okay, sir. Ya. Good afternoon, Tuanku. Apa nama? My name is Charles Blandis. I'm the editor of Scoop. Scoop is okay. I've been in touch with Dato' Harminder the last Okay, couple of weeks, okay. couple of days. Actually,
if you don't mind me being frank, the reason we are here today is because, you know, there have been a lot of botched attempts by FAM, by PR consultants to distance yourself from this issue. I don't know that, because as far as I'm concerned, I'm the only one who's sitting on this table right Exactly. now. So For a fleeting moment, I'm thinking I'm actually, this is actually a press conference by the president of FAM. So I have to keep reminding myself that it's not. Actually, the last couple of weeks, we, the media here, we are unable to get a straight answer from the government. We are unable to get a straight answer from FAM. what was the question to the government? Basically, the process of nationalisation, and basically, how do we come by the I thought if I'm not mistaken, I thought the Home Minister have given that statement in Parliament. Sorry for interrupting. In Parliament, he said that he uses discretion to naturalise. Okay. And going back to some of the earlier questions by my colleagues, if there can be some level of, for want of a better term, transparency. Basically, we as journalists, we want to defend FAM. We want to defend Malaysian football. We are under attack. You sure? But we want to know what we are defending. Since when you journalists ever defend FAM? As far as I'm alive, no one ever defend FAM. So the question is, my apologies to my friend Datuk Sundra and Tajamidin. Why me? No. I say I apologize to you if that is the case. But basically, if back to the early questions, if we can at least know, you know, siapa moyang dia, nenek dia. That you have to ask JPN. Kalau JPN berpuas hati dengan dokumen-dokumen yang dibagikan oleh FAM to them, that is the discretion of JPN. Then if you want to know the nenek and moyang and everything, that you have to do, you have to go to JPN, you have to go to kerajaan. I think here what I see is mungkin because you do not get the answer you seek for. That is why awak tak berpuas hati, because it's not what you want to hear. That is beyond me. That is beyond my control, what you want to feel, what you want to believe. Tetapi ini adalah situasi dia yang kita sharekan dengan anda semua. But in the end of the day, it's up to you what you want to believe, who you want to support, who you don't want to support. Tapi macam mana saya katakanlah, jangan kerana some tak berapa senang dengan saya, tapi awak nak anti pasukan kebangsaan. It's pasukan negara. You should be with pasukan negara. You should be with FAM. If you want to anti, just anti TMJ je. And that's it. Very clear cut. Jadi macam mana yang saya katakan tadi, dengan apa yang sedang berlaku sekarang ni, kalau ia membantu semua pihak tidur lena setiap malam untuk hold me accountable dan memsalahkan saya dengan keseluruhan apa yang sedang berlaku, saya terima dengan hati terbuka. I take it. But if FAM can share with us what exactly the process was and who these people are, wouldn't that be better for in terms of having a good team to defend the selection? I think it's clear cut. FAM, whatever document that was given by agent or seterusnya, show it to the government. I don't think FAM want to know siapa mak saudara dia kerja mana and all that things. Give it to the government, and after that it's up to the government to buat penilaian dan decide. That is their prerogative. So it's very clear cut. Their interest is just football. My interest is just football. Everybody's interest yang nak membantu pasukan kebangsaan is just football. When it comes to penilaian terperinci, that is kerajaan punya budi bicara, not us. Thank you. Thank you. Ada lagi? Ada Tuan-tuan dan puan, terima kasih kepada semua. Saya berharap selepas ni, we will fight this issue to the end and move forward. I wish all the best to pasukan kebangsaan, FAM dan juga pemain-pemain yang tidak bersalah. Saya harap satu hari nanti mereka dapat mewakili negara mereka. Lagi sekali saya ingin repeat untuk kali terakhir, tuan-tuan dan puan, jikalau ia membantu anda untuk tidur lena setiap malam untuk mempersalahkan saya dalam isu ini, saya terima dengan hati terbuka.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.